ni ceceni ya Inooro TV. Maria tuko haririe Inooro Hwaini. Andu milioni 15 kugumirwo ni ng'aragu mabũrũri-inĩ ma Kenya, Ethiopia na Somalia. I urge principals not to admit students in NEMIS before students report physically, so that we are able to know which students have not reported. Arutwo aria marekire KCPE maraigira form 1 tariki 3 mweri wa gatano. Na no kuri no nyihu wa fetro na dithuru icigo-inĩ imwe bũrũri-inĩ. Tuli na mwihoko muthenya waku wa Jumatatu utabarukite na njira waragania gukinya ithari ire irorete kwihanda thaa imwe cia hwaini tukumanyithia mohoro maria mothe tuli na mo kuria guothe mahanikiire ngatho cia mwanya ni gutucagura na gutihokera mathaa maku nigetha tukumanyithia mohoro maria tuli namo. Wangari wa Macharia twi nake ari mumemerekia witu na ruthiumi rwa tauni na njira ciiko ane jitaga muriki wa mucoki maya nimo maria tuli namo. Mabũrũri ma Kenya, Somalia na Ethiopia magomeirwo nĩ ng'aragu thutha wa mbura kwaga gũkinyanĩra kĩmera gĩa kana kĩrũmanĩrĩrio. Ndũmĩrĩri kuma kũrĩ rũhonge rwa IGAD yugĩte atĩ rĩrĩa mũthia ng'aragu teno kuonekana kwarĩ mĩaka 40 mĩhĩtũku. Gũkũ bũrũri-inĩ andũ milioni 3 nĩ marabatara ũteithio wa irio. Ministry ya mibango ya mwanya nĩ irekereirie ũteithio wa irio ũrĩa ũrutĩtwo rungu rwa mũbango wa Pamoja Tuungane ũrĩa ũratwarithio nĩ kambuni hamwe na unyitanĩri na thirikari. Kwaga gukinyanira kwa mbura ya kimera kinene iria yuraga gatagati ka mweri wa gatatu nginyagia wa gatano gukuhingia kimera gia kana kirumaniririo gutari na mbura njiganu na uguo gwakiriria maruru ma ng'aragu mabũrũri-inĩ ma Kenya, Ethiopia na Somalia. Kuringana na ruhonge rwa IGAD, andu milioni 16 ni marabatara uteithio wa irio mabũrũri-inĩ maya. Guku bũrũri-inĩ andu matanyihire milioni 3 mari itari-inĩ riri. Our early warning system and indicators show that the situation worsening in the coming months as well. We have to act now on the basis of no regrets approach. Therefore, we call an immediate increase of the emergency response in the affected countries. Thina uyu wa ng'aragu kuringana na thirikari uhutitie kaunti 23 iria ciaraga muno. About 3 million Kenyans people will require food assistance as a result of of the drought. Ikinya-inĩ rĩa kũnyitirĩra mĩhang'o ya thirikari kũhũrana na ng'aragu, kambuni kĩũmbe iria nĩ hamwe na Safaricom, gĩkundi kĩa M-Pesa Foundation, Royal Media Services gatagati ka ingĩ nĩ mambĩrĩirie mũbango ũretwo Tuungane Pamoja makĩruta ũteithio wa irio wa mũigana wa ciringi milioni 100. Today we flag off emergency relief supplies worth 100 million Kenya shillings to 20,000 households who are affected by the current drought. Ng'aragu ĩno ĩhutĩtie mũno kaunti iria irĩ rũgongo rwa bũrũri. Kaunti ya Marsabit arĩ kuo ĩhĩrĩirie na nĩ kũmwe gwa kũrĩa ũteithio ũyũ werekeirio. Marsabit county interventions include ongoing cash transfers, hunger safety nets, food vouchers, digging of strategic boreholes, water tracking and provision of food aid and livestock. But still the needs are dire. Kuringana na ngwatanĩro ya IGAD gũtiĩrĩgĩte kuoneka ng'aragu ya gĩkĩro gĩkĩ ihinda-inĩ rĩa mĩaka 40 mĩthiru, na kuona thĩna ũyũ wakĩrĩirio nĩ ũgarũrũku wa rĩera makahinyĩrĩria bata wa mabũrũri gwĩkĩrĩra mĩbango mĩrũmu ya gwĩtiria ng'aragu. Ngeribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Ngĩ riboti yo tũkũingĩrie kĩrathi rĩu arutwo arĩa mekire kĩgeranio gĩa KCPE mweri wa gatatu makaingira form 1 tariki 3
mweri wa gatano mwaka uyu turi. Minister wa githomo Professor George Magoha ogete arutwo no nginya magererio mutatara wa NEMIS niguo gutigirira othe ni maigira mathomo-ini ma secondary. Wajiko wa Kimani no ratariria riboti ino. Arutwo milioni 1.200 aria marekire kigeranio gia KCP riu ministry ya githomo ni irekereirie cukuru iria murutwo agathie form 1. Arutwo 38,000 metetwo cukuru cia national, 214 no metetwo cukuru cia extra county, guku na waria max cio imetikiritie guthie cukuru cia county magikinyiria 258 aria meguthie cukuru cia sub county kana day ne 726 na warutwo aria mari na mawathe 245 maguthie cukuru cia mabataro ma mwanya. Today, as I stand here before you to speak about a story of hope and progress, the beautiful story is that our 1,225,502 KCP 2021 candidates, whose results were released just about 2 weeks ago, have found places in 9,200 public schools, notwithstanding those who will go to private schools. Mutaratara wa kurora cukuru iria murutwo etetwo ni gutuma namba ya index ya kigeranio kuri 2,2,2,3. From the foregoing, you will see that if I was in government like I am now, my focus will be in the sub-county school because they carry the bigger bulk. And I'm glad that the government has continued to focus on them to ensure that the majority of them are day school. And I think when the results come out, you will see that they have been doing very well. Murutwo wothe ukaigira form 1 no nginya kagererio mutaratara wa NEMIS uria ministry ya githomo irahuthira niguo gutigira gutire murutwo ona umutana thi secondary. The ministry will conduct a meticulous form 1 selection exercise to ensure that all candidates get placed in schools that they deserve. I urge principals not to admit students in NEMIS before students report physically, so that we are able to know which students have not reported. Murutore uratongoretie bururi kigeranio-ini kiu niwe Magata Bruce Makendi akuigira cukuru wa imwana wa Alliance, nake murutore urekete wega kuma icagi-ini niwe Grace Kimbari etetwo cukuru wa Kenya High na Max 368 kuma gicagi kia Huruma county-ini ya Nairobi. Guku nake murutore urekete wega gatagati ka arutwo aria mari na mawathe agitwo cukuru wa Thika School for Blind thutha wa kwigwatira Max 779. Na furaha kwa kuwa nimeweza kuchaguliwa, nikaweza kupata shule ya Thika School for the Blind ambayo sikuwa nimetarajia nitaitwa hiyo, lakini kwa ajili ya mipango ya Mungu na shukuru bado nimepata nafasi ya kujiunga na shule hiyo. Kwa naweza sema shule ilikuwa nataka kwenda, lakini sasa vile nilifika class 8 nikasikia walimu wakiongelea wakizungumzia ni Alliance Boys, kwa nini inaweza kuwa shule mzuri. Sasa nimefurahi kuchaguliwa kwa shule yenye nilikuwa nataka kwenda. Najua ndasoma vizuri na nipite. Thirikari ni kuheana basari 5,000 kuri arutwo aria maumite micii mihinyirereku na icagi-ini na 4,000 kuri arutwo aria angi. Ministry ya githomo riu ni ireire arutwo aya 1,200,000 aria marekire kigeranio gia KCP kia mwaka wa 2021 ati gutire ukwaga mweke wa kuingira form 1 ni gukorwo o murutwo ni mucagurire cukuru hari cukuru 9,200. Girifotera Inooro TV kuma mucii munene wa Nairobi, jitagwo Wajiko wa Kimani. Nagio Wajiko ni riboti yo kundu kumwe kuri no nyihu wa maguta na county ya Nairobi na nginya Githii ni imwe cia county iria imeirwo ni unyihu wa maguta ma beturu. Ceceni itiganite cia kwenderia maguta county-ini ya Nairobi gwatinda raini cia ngari nduthi na nginya andu matitikanite na mitungi ngari ciao ihoreire bara. Kinyuero kia Oilcom mwena wa Thika Road, Rubis Hurlingham na Total State House ni imwe cia kuria kuma na maguta undu uria ucungirire muhatikano munene wa ngari. Jega Waboi ni aratararia ndeto ino. Miaraho ya mwambiririo wa kiumia mwena wa Garden City Thika Road. Waya gwicirio yo ni muhatikano wa ngari mundu arorete kwao mucii no ucierekeirie ceceni-ini ya kwenderio maguta ya Oilcom, Rubis Hurlingham na Total State House ni imwe cia iria ciuma na maguta mucii munene wa Nairobi. Nimekuja kutafuta diesel hapo
tinga imezimia kwa barabara, lakini nimefika pale wakauzauza ikafika mahali ikaisa. Sasa nimesidwa nifanye namna gani? Serikali ituangalie maneno hii. Nikitafuta mafuta, nikakuja hapa nikapata hapa ndio kuliko na mafuta, lakini line ni kubwa sana. Gari imezimia hapo kwa barabara. Sasa kufika hapo nikaona nitafute mkembe niendee maji mafuta. Kufika hapo mafuta nayo imeisha tena. Nikaambia morete thirikari icarie kihonia gia thina uyu uri ororete kuinikirira kiumia gia gatatu amu kuria marathie na mwihoko wa guteithika megukoraga rugano no taruru. Sasa nasikia sijui na huku sijui Rohesabu sijui wapi na huku Kasarani kuna mafuta. Ndio sasa naenda na mguu kutoka 8 najaribu kama sasa ilikuwa nangoja hiyo laini ipunguke ndio tena niingie hapo ndio at least nianze trips. Kaunti ya Kisii kumana na wingi wa atwarithia ngari na nduthi matiuma na wikitiga kuiga ngari na nduthi ciao keheri na kwara raini na mitungi na ifuyo kugeria guthara mathaa makigayana maguta matanathira. Kama jana kulikuwa na mlongo kubwa ya magari huku, mafuta ilipoisha hapa wengi walazimishwa kulala hapa. Tutaishi namna gani? Na saa hii Kenya imekuwa shida. Na watu wako na pesa ya mafuta. Wanakimbia nao kila saa. Ukiona baba ako na ndege anakimbia nayo. Ukiona Ruto wako na ndege. Sasa sisi tutaishi namna gani? Na sisi hiyo watu wa pikipiki ndio wanatupeleka kazi tena tunarudi. Tunaomba mzee Raila pahali huko ndo uhuru. Kwa sababu nyinyi ndio unajua. Tusaidie sisi tupate mafuta. Thogora wa maguta ni wirigirirwo gucenjia igikinya tariki 14 mweri uyu, tariki iria ruhonge rwa guthurima thogora wa maguta EPRA itabanagia mogaruruku ma mathogora ma maguta bururi-ini. Kiribota Inooro TV itagwo Jenga Waboi. Engi mono Jenga na riboti yo tukire na mihoko maundu ni megucokereria tugaba tuikirie thutha wa kwamukira ndumiri cigana ona tu cia wonjeria tucokererie na mangi maria tuli namo. Ithurano cia wamurani. Mazao Flourish Fertilizer kuma Real IPM ni fertilizer ya mai thondeketwo na indo cia kimerera na iteithagiriria mumera na meri gukura wega na njira ya kuongerera nutrients cia bata tiri-ini. Thimo ni 0725806086. Alikuta mafilms Kilangwari. Madam, si unanukia poa kama asubuhi fiti. Na nitanukia vizuri hivi kutoka asubuhi hadi jioni. With new Aerial Lavender nitabaki fresh siku nzima, msafi na mwenye harufu ya kuvutia. New Aerial Lavender, usafi fresh wa kukawia kwa muda mrefu. Yani ni usiku na bado unanukia vizuri tu kama ngware.